Lunsepo Chandrakanta terang alutun pen anglongor dastabej bu alut hui pakni kangpu. Bokajana long drugs pen bang hini kaching nang. Kacharle hinkang thur ponja phan MSA visit kropen jihut tripura mai kedeng. Kardom Karbing long life prime dam berta long penili sami juli bepi non arjui tha bertang ton pen. Karbing long arlo nong nam kacha thangklong Chandrakanta terang ketok alunjir borsing rong pharpen pangromsi lunsepo Chandrakanta terang alotun lapen borsing rong pharpen ketok anglongor dastabej bu aluthui pakni pini CM Dr. Tuliram rong hangari dengpen Dipu Farmer Growth Center longsi ingpu pondo Longsing tok bipen kachari pon bangso luthui kang pupon maya long alo hiaman pen Karbing long Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen si lunsepo Chandrakanta terang alutun aluthui lapen borsing rong pharpen ketok aluthui anglongor dastabej bu pakni aluthui Dipu Farmers Growth Center long ingpu pon Lunsepo Chandrakanta terang ketok lapen kilun alun lake khei alun kachesong alun apen kachopacha alun pen chenglok break jam alun ketok lapen kilun anta joklim saide lasila poson alun jir kepangrum dun pen kepaklang thegapor borsing rong pharaphan kachetong dun alu hiatum pen choropon Anparta bangsolo thui kangpua mayalong rachari thorom khei chipu pe pin pen karbia khetum kemisen atwar ke damalong kapache tondun thek lapen kaddo ka pen kache tong long apot lunsepo Chandrakanta terang pen setami ningkarong alam the chipaklang pon lapen pini semera bangke athima bangala hello de deposit padoma la bangke CM da ni jiwa kan ko de han ko pini bangke Langin dia tengok kapre adharmo kapre politis along keto affiliated pinela hai de bonita me karbi lawanso sibet ke dorangi karbi kisum ke boy katu ko ke hanja ta bason hok pensi do ana la mitame ke han ko mi ko la mitame han lo katu ke mi pon ke activity Chandrakanta terang pen ketok lapen kilun alun ripaja pajab karbi phur kimo ephan ekehang balunjir ningkan phokep mate sertalin kepleng ahutke Karbinglong Autonomous Council pen chepatir biponsi tara langsolong pathet tan pen Chandrakanta terang aphan aman apeng biponsi talonji pusi mayalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang mayalong lamthi jaipon Kasimohe Ilatum kaching honai dhrom terona ke hai Dr. terona ke hai kipua ye sertalin lasori pajak laso bagil tum pithedung na nipo lasi party dhrom jipu pe pin bana nikan phongo next nikan phoke doigla apo ta consultancy kalon to puradi ta deno doma consultancy thedung asol taralang solong sin hariat ke Nikan phokep laso ke chok laso lum ke chok laso le tu talon pakana ga pen kari galon ton mas consultancy lage talon pon fokusi in tanga kono Bangso mayalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang Padmasri Dhaneswar Ingti Lunsepo Chandrakanta terang borsing rongphar karbila mera maya kongchun bang Joy Singh Tokbi KCS Samaipu Chandra Singh Kro Dhorom teron pen chenglok lamet po lapen tok bang atum pen chenglok manpeng ke dotum an chetong don জনকান্ত কেরাং আলু তাত 38টা গান আছে আৰু এই দ্বিতীয় প্ৰকাশ প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল 1988 এতিয়া আফটাৰ 4 ইয়াৰ 34 বছৰ পাছত পুনৰ মই ছেকেণ্ড এডিশ্যন কৰিছোঁ আৰু অন্য দৰ্শাবে ইয়াত মোৰ দ্বাৰা
সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা প্রবাহিত প্রবন্ধসমূহ সংকলন কৰি মই কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিলোঁ। নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ। Pinija khongni phai thong kebra CR ni ada por phai troxi ra chiti ma por malom raikom sai khetum joy pen birta ke longa tengpen khatkhati police station ke parlo MVI point tobar krong pli ke chato along ke ton ke langa sai ke deng pona hur ilin a heroin pen bang hine bang photoma phan ke nebdun long patumi he jongsi diphurong su pielong kuti hini arakia hormu me ke kai bonlang labang so arakia hormu me ke kai amian ta map melang Setami puthot boka jana long rakia hormu kene babirta nangklang tanglilo. Lason si rakia hormu ke jor kang hua tumta rakia hormu ke chopen araki ke bona sosi loko. Athe jong hele raikom sai khetum nep ingnang lapen kene pontang rakia hormu le mi kai seta na puson asai lang no ke klem kang ton je lama matsi abelang. Lason si pinija khongni phai thom ke CR ni khatkhati police station ke parlo ataba pormalom MVI point tor krong pli ke chatokalong Raikom sai khia tumpen ke ton kiranga sai ke teng pora hur Dimapur ban kibang ihum agari number WB74P 4456 along ritarli tunsi home troxi ke prapho sabun ke thaba homalong ke thap a heroin long pon Labangso a heroin pangrong pet pen ilinando Naben labangso a sai along bang hinia bang photum Raikom sai khia rideng chingnang ponlo Kachingnang check bang hinia tumlake Solomon Thwer artanikan thongke prapho Kalitang Supenchu Thuera Sopo, Lapen Simeon Thuer Artanikan Inkoira Po, Tisumu Thuera Sopo, Lapen Labang Hinia Tumta, Nagaland Peg District Sorposi Pang Tekpon. Labang So Asai along Bokajan SDPO John Das APS, Khatkhati OC Rajudwara, Bokajan OC Moblik Brahma, Ascom Rabi Gil C20 CRPF Bokajan, PS Staff Lapen APRG Camp Bokajan Atum. Jelangsi bangso asai dingponno. Bokajan penananterang Karbi Anglong Live. Kacharli hin laan so seka bacheng thur bonjia phanpura pinija khongni phai thom ke prai CRni lakha ke thom chinthong MSc avijit kroi hin pen umlapher auditorium hall along chihuchipura mai padopon. Chihuchipura mai along SMC mai phu lapen thanba atuma phan phaponsi mai dingpon. Pinpur me Lakha ke thom Chinthong MSc constituency henlo Kacharli ahin kapa phinna ya constituency lo Lasojo Chinthong constituency long pen lo Kapacharli men pen Kaprega district mate Kampur Roha Nagaon Nili Malom keche hem osomar kachubidun ke ong nailo Laso kisung kapa prai pontia phanpura MSc visit kro ahin pen ke mesan kengkam dengponlo Education Department asai photum pen Chinthong angkang Koloso LP School se osomar phai ki jum thanba atuma sai kache damde towar ka henu school hem kawe lahai ang tonalam ingkrung si kacharli hin kapa prang ponjia phan kengkam dengponlo Bangso jai megalong MSc avijit kro mai chapa hem phuponsi Mayalong West Karbi Anglong District Primary Education Officer Ramsing Terang SSA West Karbi Anglong District Mission Coordinator Hakim Rongpi Chinthong Block BPEO Hunmili Bongrumpi Pancham Singha, Chinthong Block Education Secretary Sarsing Engti, Umjakini Range Forest Officer Waisong Terang Lapen MAC Avijit Cross RP Sangpi Ruksika Bongrong Petum Chetongdon. Usul si Chinthong long education ni hen kapapang kayu halas cingmai pon kapadok. Sije isiman school orang mate Chinthong long ke single teachers tu tukik. Single teachers itu yang ni bangke jaga timu bang kesiksa. Lasi bangke student orang di bangke mate bangke ke paradigm bangke. Teacher bang mate lutan bang bahani kipi misi bol kapori pen non amat ki zero teacher pun ben dia tu Chinthong bang ke cetekong ya along tinas teacher bang benela school ke itu ala students ke komandi mo make school bang ka pun banyak kasi meeting dan mata pun
lapen hala school kache dam de tu kache ke ban ta ki man mang ke di bang dat pem si warning de lo de di bang ke dam pu yong si ke dam de pro de ni ni tin ta so post notice bang ken ko school kache dam ji so post notice bang ye ta pe tagila Ulukun Chipen Himari Rongphar Karbiang Long Live Kidam tang jak khong ni phai thom ke barni paglongkam rupjili pathua klamalong paglongkam sports association banchapatir peponsi ingdeng troxy paglongkam football club league angdung kiti ka pathualong red river club atum goli sipen chepa hai pondadlo Bangso angdung kiti ke pathu panamayalong alohi sar pohman pen Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Chitongdon Anparta Mahamaya VDC Chairman Rajesh Teron Paklongkam Lems Secretary Biren Singh Taro Paklongkam Lems Chairman Seming Nengatum Pendanglok Pinangan Manpeng Kidobang Phuatum Chitongdon Rinti Kachatongdon alohi sarpo Karbiang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Hinpen lamthe ke jai ponhor ke pathuanat ansose kirum kapang tui ponang ja phuthak aning ke perungdon alamthe thantekang Angdung kiti ke pathu ponate rangatum Red River Club lapen Oweching Tour Club atumang bongsi pathu ponlo ke pathu poma porhod Red River Club atum Oweching Tour aterang atuma phan golisi thaponsi chepa hai ponlo Paglongkam Sports Association Maipu Sar Singh Terang lapen Kongchun Bang Robinson Rongpe Hinpen Paglongkam Hawar ke pathuanat ansose aprang ke japon tu bom je putak sitami than ponsi pening suri hini rengkoira hini aningkan Paglongkam Football Club League Mission pen pajut pon healthy tunsi mate hoge pran mission tu balsi ayar kam ga klamu anything saya orang bisa naik, bisa saya bukan tu lah bangke, ayat teliklan dekti. Loge cari penceng log lo. Kita hebat kam penceng log kan lo ekdom related to lagi physical fitness. Physical fitness, jom se awe bukan se. Aki select lupo, aki dah mungkin lupo, aki lag lupo. Mana ayat teliklan mungkin. Nasi physical fitness apa ke atenang sok. Nasi physical fitness जो सी लिखाई मता लबंसो केवानी बच्चे पदोजी पुरता दे लबंके अतवारों बंके physical exercise है. Physical exercise की पुरता दे लबंके अतवार को वो है. कपड़े exercise को तमें लसोंग दो पेन अला sports था इसी लो games and sports लाइव से इसी लो आखिर में नहीं लोटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना तो बांगे गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना तो इले लाइव एक्टिविटीज से पास दोनों बोलता Dong Mukak Pen Semsing Ingti Karbiang Long Live Bokajan Subdivision Angkang Karagawang Police Patrol Post ke parlo tobar krongpli wopong taro arong along inut pinso pang tek ki titang bangarpum ke longbon Kedam tang jakhong ni phai thom kebarni bhomti arni kangsam porphai phora chiti malom inut pinso ki thitanga bangarpum dopu te boktera etum theklongsi police atuma phan birta paliramlo birta kelonga teng bena dimalong an raikom sai khetum paliramsi ki thitanga bangarpum chepari dengponsi humponlo Kithi loda bangarpum pang tek thelang lapen Diphu Medical College and Hospital along an postmortem aphan ponsi non amat kithi tanga bangarpum kibia hemalongsi bipon koklo nasikomane jongsi hempen kavedet lapen hem nang chelilet do pulotangte Karagawang PP ASI Arun Kumar Naralong ka homriji aphansi pachini pon Bokajan penananterang Karbiang Long Live Pini prime time berita kila pon si kang toniklo